amagambo atatu Butoto yakundaga. Butoto yari inshuti yanje mu minsi yose twabanye. Twagezaga nimugoroba tuvuye mu kazi tukiherera. Kugeza umunsi wa nyuma Butoto dutandukana, nije muntu twaherukanye. Butoto yarahagurutse kandi ahaguruka mu gihe cye. Ageze muri kiriya gihugu yakoze inshingano neza nkuko aricyo cyari kimuhagurukije, kugeza ubwo yahasize ubuzima kubw'impamvu zo gukunda igihugu. Icyo kintu Butoto turakimwubahiye kandi tuzahora tumwibuka. Yanze kurebera aho bene wabo barimo bapfa, barumuna be, bakuru be, ababyeyi be. Aravuga ngo reka mpaguruke nje kugera ico nokora kugira ngo ndebe uko nanje notanga contribution. Umugore akamubwira ngo umunsi uzasohoka ngo nzagusohoka inyuma. Ndangize ndamubwira ngo jewe ngize umugisha, umugore akambwira ngo aransohoka inyuma. Tubaga tubungutse dutasha, nta kindi kiba gisigaye. Ariko zabaye impamvu z'abasore benshi b'abakobwa n'abahungu n'abapapa bakomeye bavuga ngo turi kumwe, ariko babivugisha akanwa batabishira mu bikorwa. Abananiwe gutabara timukananirwe no gusengaga, muzamusengera bene iyi miryango, kuko ga byose tizowananira. Semen amen. Acari kare rwose turabikora vuba vuba twito. Muraho neza. Reka tuvuge amagambo atari menshi cyane. Ijambo rya mbere, dushimiye Imana kuko natwe yatugiriye neza. Ariko reka nsabe Madame Butoto atambuke hano, mvuge ahagaze hano, ndetse na Madame wiwanje, kugira ngo tuze kuvuga amagambo make. Nari mvuze ngo ijambo rya mbere, dushimiye Imana kuko duhagaze hano kuri uyu munsi wo kwibuka nyakwigendera Butoto. Kwibuka ni igikorwa cyiza, ni igikorwa gihesha umuntu icubahiro iyo yakoze neza mu gihe cye. Rero kuba naje mpagaze hano muri uyu mwanya wo kwibuka, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ijambo rigira kabiri, Butoto mbere yuko tuza muri iki gihugu cya Kenya twarabanye, twakoranye imirimo myinshi kandi myiza. Uyu mudamu gihe nkoze ubukwe niwe wari marene wanje, murumva twari inshuti. Kuko nari mbivuze, murumva yuko yari inshuti kuva kera kubw'imirimo myiza kandi myinshi twakoranye. Ijambo rigira gatatu, Butoto mu minsi itari myinshi cyane yadukuwemo, ariko adukugwamo nk'intwari. Yanze kurebera aho bene wabo barimo bapfa, barumuna be, bakuru be, ababyeyi be. Aravuga ngo reka mpaguruke nje kugera ico nokora kugira ngo ndebe uko nanje notanga contribution. Butoto yarahagurutse kandi ahaguruka mu gihe cye. Ageze muri kiriya gihugu yakoze inshingano neza nkuko aricyo cyari kimuhagurukije, kugeza ubwo yahasize ubuzima kubw'impamvu zo gukunda igihugu. Icyo kintu Butoto turakimwubahiye kandi tuzahora tumwibuka. Ijambo rindi rikurikiraho, hari amagambo abiri mu Gifaransa atandukanye. Hari ijambo baza bita offrande n'irindi bita ngo ni sacrifice. Buriya gutanga ituro
iri risanzwe no gutanga igitambo ni ibintu bibiri bitandukanye. Butoto mu byo yakoze yaritanze kugira ngo abe igitambo cya benshi barimo bicwa, barimo bashira, bataryama badasinzira, ariko aravuga ngo singomba kubona amahoro, bene wacu, igihugu cyacu, abo tuvukana, abo dusangiye amaraso bariko bapfa uko bukeye nuko bwije. Butoto aremera, aritanga, kandi akaba ari cyo yabashije kuzira. Ico naco tuzabasha kucubaha no kumwibukira ibyo bihe byose. Usibye n'iki gikorwa kibaye hano, hari n'igihe kizabaho cyo gukomeza kwibuka intwari zose zadusize kubwo kwitanga kugira ngo zibashe kurwanira igihugu. Ijambo rikurikiraho, Butoto jewe twarajanye, twakoranye akazi igihe Imana yabishatse, ariko iwe aradutanga aradusiga, ariko icyamuhagurukije kimukura muri Kenya, kimukura iruhande rw'umudamu we n'abana, yagikoze neza nk'intwari. Ejo hari umuhungu wambwiye ngo iyo ngo azatekereza gutabara, ngo umugore akamubwira ngo umunsi uzasohoka ngo nzagusohoka inyuma. Ndangize ndamubwira ngo jewe ngize umugisha umugore akambwira ngo aransohoka inyuma, tubaga tubungutse dutasha, nta kindi kiba gisigaye. Ariko zabaye impamvu z'abasore benshi b'abakobwa n'abahungu n'abapapa bakomeye bavuga ngo turi kumwe, ariko babivugisha kanwa batabishira mu bikorwa. Butoto icyo yavuze yabashije kugikora, kandi turacubasha. Rero nsoza, Madame Butoto turakwihanganishije. Umugabo wawe apfuye nk'intwari, apfuye nk'umugabo wahagurutse akora neza mu gihe cye. Bibiliya ivuga ngo Dawudi ngo amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Hari igitabo nasomye gisobanura ayo magambo, mu bintu 12 Dawudi yakoze mu gihe cye. Semene amen. Ikintu cya karindwi ngo yabashije kubahisha ngo igihugu ciwe, ngo yubahisha Imana mu gihugu cye, ngo yubahisha Imana atsembaho ubwami bwose butubaha Imana, ngo gituma Dawudi abasha kwibukwa. Ico Butoto yakoze, usibye abanyamurenge bari muri Kenya, abanyamurenge bose bari ku isi babihesheje agaciro, kandi turabyubashe mu mitima yacu, tubihaye uburemere kubera yuko tuzi icyo yabashije gukora. Ijambo ryongeyeho, uhumura uzabaho kubera yuko umugabo wawe tiyapfuye yagiye kwiba, tiyapfuye hari ibindi bintu arimo, ahubwo ni ishaka ryatumye abasha gusiga ubuzima bwe. Rero uhumure, n'abana muri kumwe muzabaho, kandi Imana izabashoboza. Abana niyo gutabara, timukananirwe no gusengaga, muzamusengera bene iyi miryango, kuko byose tibyobananira. Semene amen. Semvuze nabi. Rero Imana yatubashije natwe tukaba hano hantu, turayishimiye. Amagambo 3 Butoto yakundaga. Butoto yari inshuti yanje mu minsi yose twabanye. Twagezaga nimugoroba tuvuye mu kazi tukiherera, kugeza umunsi wa nyuma Butoto dutandukana, nije muntu twaherukanye. Rero turabihanganishije itorero, mwabuze umuntu ukomeye n'abanyamurenge ku isi, ariko apfuye nk'intwari, tapfuye nk'abagabo bari mu gupfira mu mazu, hari ibikorwa bibategereje. Kandi umuntu wese wumva ishaka tazategereza yuko bamusensibilize. Sensibilisation tiyofata umuntu ngo agende, ishaka riba mu mutima. Iyo ryakugezemo tuzi usezera, uza wisanga mu gikorwa,
ukaba intwari. Niko buto turabikoze kandi niko byagenze bigenda neza. Rero turabihanganishije, tuzamusura mu rugo tumwihanganishe, kandi na bagenzi banje hari abo twavuganye yuko tuzazana envelope yo kumubwira ngo akomere. Ari kumwe n'abagabo taca zabura MRDP hari n'abanyamurenge ku isi, kubera yuko hari ico umugabo yabashije gukontribuye kugira ngo abanyamurenge babeho. Rero mwihangane n'abana kandi mukomere. Natwe n'umuryango wanje twazanye 5,000 tukubwira ngo ukomere kandi ubashe kwihangana. Murakoze cyane, Imana ibakomeze. Mukomere.